Hello guys, no job no paikam pro kam channel so ke tini bob so ke chongnai leina tini bob so ke ang kya khopor kam te bi pai ha je taklayo college pai tone rombok pandau ke bataklayo final year pai tone rombok pandau ke abo khopor kam ke tmain ke abo khopor kam ke bose je taklayo college pai ne ro rombok pandau ke ha government cho health lame mo tongo ba health mame mo dilama tongo abo ke tmain ke mobile pay niman bok pandau ba smartphone na niman bok pandau ke government jio 5000 jora rang free ke mame mo ni ke ha scheme tongo ke abo ma scheme le bukti ma inke abo scheme ni mungke ke ha मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना ये क्या स्कीम तो अब मा स्कीम जियो ऑनलाइन दे अप्लाई किए 5000 जरा रां माइमे निमानी लामा तो मोबाइल पे निमान बक पांदाव किए आर फो स्कीम ने अप्लाई खाने नि बक पांदाव जे ताकलायो फाइनल ईयर पाइमो कॉलेज स्टूडेंट नो निनानाय अब ब्राउ मा चौसे बमा स्कीम नो अप्लाई खेमेने जे ताकलाय 2022 वो कॉलेज पाए तोनेरो बा फाइनल ईयर पाए तोनेरो बो ब्राउ मा चौसे बमा स्कीम नो के अप्लाई खेमेनाय आके ब्राउ नि बाये मा चौसे बमा स्कीम नि बेनिफिट्स नो माइमे निमानी लामा तो Nkaabo ni bok pandawo jetaklayo college paye tonero ba final year exam ripaye tonero naro joto apply khemene boma scheme ni benefits no mai yoni mani bok pandaw ke inke tawa no no sisa sayak narinai aboma scheme no apply khane ni bok pandaw naro buktima website ro thangi apply khnai ake online apply khane mani date role msa jora tongpi ake tre abro apply khane ni bok pandaw let matma documents nampi abo joto suro no tawa no sape narinai ke tawa no laptop screen no tinga thane naro nai tondi इनके तो बोरो आं आनी लैपटॉप तो वे फाइ हा इनके बोरो नारो नाइनुखना बो नोटिफिकेशन बो के हा नोटिफिकेशन इनके बोरो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सिओ के बो नोटिफिकेशन को मुझे डेट 20 जुलाई 2022 इनके बोरो नोटिफिकेशन नारो पोरे नेमिने बोरो बुदि के सुयो नोटिफिकेशन इज शेयर बाय issued for information to all concerned and students who pursued final year course in academic year 2021 to 22 in financial year 2022 to 23 in undergraduate degree in any government college institute university in Tripura to apply for the scheme Mukhyamantri Yuva Yogayog Yojana for the academic year 2021 to 22 through BMS portal. इनके बोरो ब्राउनी BMS portal नि website खोनो बोरो रीतियो बोरो नारो नाइनुखना https://bms.tripura.gov.in बोमा website दो थांगे नारो apply खेमिने इनके बोरो notification नो सामुके बोदे केसे जेताक्लायो कॉलेज फाइनल ईयर पाए तो नाइ स्टूडेंट रो जेथिं कॉलेज नि हों बा जेथिं इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नि हों को त्रिपुरा नि हों हासिंके बा त्रिपुरा नि स्टूडेंट हों हासिंके नारो बो मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना मो स्कीम नो नारो अप्लाई खेमिनाय BMS portal नि दियो ये बोरो नोटिफिकेशन ओखनो साउ इनके आबनि तलाव के जाम बोरो सिसा स्टेप दङो बोरो नारो नाइनुखना 1 2 3 4 टोटल नंबर 4 दङो इनके बोरो तमात माखे नाय ताव चमबनो सिलाइना इनके तावबो पुइलानि नंबर 1 के हा टाइम लिमिट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन खेलनाय नि बायले मसा जरा समय दं याबनो चम सिलाइना के समय के बोसे 20 जुलाई 2022 जियो 20 अगस्त 2022 जरा समय दं के बोमा स्कीम नो ऑनलाइन अप्लाई करनाय बा पांदावो 20 जुलाई 2022 जियो राइसाया हा बस्टार्ट हा के बो लास्ट के बो 20 अगस्त 2022 नि जरावो नारो अप्लाई खेमेनाय के बो नि समय फे थांके नारो अप्लाई खेनचुखनो खेमायावनाय थाबन बो पांदावो नारो तावपो बोमा स्कीम ने अप्लाई खेखोय तो आसिके नारो अप्लाई खेमेनाय बो 20 अगस्त 2022 नि स्काम काबनि पाए बो नंबर 2 के बरकेट माइनसा बरके verification and approval by college institute university authority इनके बोरो के क्या कॉलेज बा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी रंचियो के क्या वेरिफिकेशन उनाय अब वेरिफिकेशन ओनिमा समय रोके बोरो नारो नाइनुखना 20 जुलाई 2022 जियो 2 सेप्टेम्बर 2022 नि मिसियो बोमा वेरिफिकेशन नि क्या बो प्रोसेस कंप्लीट होनाय गाबनि पाइके नंबर 3 पेमेंट प्रोसेसिंग स्टेट लेवल अथॉरिटी जियो पेमेंट प्रोसेसिंग खानि मानि डेट के 20 जुलाई 2022 जियो 21 सेप्टेम्बर 2022 नि मिसियो बोमा को कंप्लीट होनाय बो स्टेट लेवल अथॉरिटी रम जियो ब्राउ रांग रिलीज केनाय गाबनि पाइए जामो तला ट्रे क्या नंबर 4 डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट बाय स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर DDO IT इनके बोरो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर जियो डिसबर्समेंट खानि मानि डेट रोके बोरो नारो नाइनुखना 1 अगस्त 2022 जियो 28 सेप्टेम्बर 2022 नि सियो बोमा प्रोसेस को कंप्लीट होनाय इनके बोरो के हा समय बे जरारो ब्रेको माखेनाय ब्रेको मांगनाय अब जतसोनि समय बे टाइम रो इनके आबनि तलावो तावके चंनाय लेना बोमा स्कीम ने अप्लाई खानाय बा पानले मातमा डॉक्यूमेंट्स ना के अब डॉक्यूमेंट्स रोके बोसे नारो नाइनुखना के बोरो जमाओ केबा नारोनि डॉक्यूमेंट्स नानाय अब के मातमा के नंबर 1 के एप्लीकेंट फोटोग्राफ नोनि के फोटोकॉपी नानाय पासपोर्ट साइज बा हाफ फोटोकॉपी के हा नानाय इनका बोपाय के बोरो valid GST invoice of the mobile phone invoice date not before 1st April 2022 countersigned by the college institute university head ke boro number 2 ke naro ke ha invoice ba naro bill naro mobile paimo bill aboma boro upload ma kenai naro je dukano phone naro mobile lami asike
naro aro dukan sio keha invoice ba mani paimuni keha bill mainai aro invoice pa ha details sonai kabo invoice na naro noni college otinoye noni principal ni keha sign malanai abo sign lapiye naro online dikhiye boma upload makina inka bo paike number 3 okay previous year marksheet inka bo previous year marksheet naro keha upload makinai noni previous year ni noni skanglai phemo borsini keha marksheet aboma naro borowo upload makinai kabo paike number 4 okay bank passbook or bank account document ke noni keha bank passbook ba noni bank account toni nanai inka bo paike number 5 ke ration card noni family ration card noni mung tomoni nanai ration card on kabo phono naro photo buye naro upload makinai kebo jama keba boma document no naro kam ke online no upload makinai inke to bo upload khani mani process ko tawa no sisa sak nai inke boro number 1 ke applicant photograph inke boro noni photocopy janjani naro photo buye upload makinai half copy inke noni photo 2 MB slide to launi nanai inke tre format ke bo JPG ba JPEG format o oni nanai ke bodi ke buye naro boro upload makinai ke boro tre bo ke broe documents bonaro nai nokna nauni GST invoice ake marksheet bank passbook ration card boro no ke bunaro PDF file save ke naro upload makinai PDF file ke naro upload makinai ke PDF file kono 2 MB slide to launi nanai 2 MB slide saka sinke naro boro upload keme yonai ke bo ke ha document upload khani mani process ke bodi ke naro boma scheme no apply khela mainai online dikhe naro sasa noni mobile smartphone bai ke tini ni videos lai bono nro jeta ofo boma scheme no apply khe khongi tumi hasike naro bo 20 August 2022 niskango apply kheru de aboni somilai thangke naro apply khemchobo kheme yonai Ketre naro sinim jumoro tomi hasinke naro comments kemenai comments jika ano siridi breke apply kenai boma scheme no abo ni videos pa naro maim chumi hasinke naro comments kedi comments ke siridi naro comments kenai bami hasinke ang abo no tepo videos na mirinai naro abo videos na naya tre klaima ke naro online apply kelamine ketinin boile basuno naro videos na chai hasinke like kedi ketre channel sambo subscribe ke koye ta hasinke subscribe keridi tre bis kapo bodi samucho videos ro no sokmine inbox pandawa ke chonchi malai pina tre ka videos sa tinle chomboro no katha grana no videos na raisa manchi katha ya jara nai tumon pando no jotono khakchana